Ono why say bolaka. Yes, why say bolaka. Udi na nimu aye hu, udi na chi aye hu. Ohu, the member me catch and say why bolaka ni say. On say bolaka why say timaka. Tima efa loader. On say udi na chi ya. Udi na chi betime yegos. Udi na nimu so e. Betime twa force. Good. Enti ni nkyerase ye mo kyere na o kan ni nkyerase na me kyere we. Atamos ekodi na nim. Nya mo kyere na de ne ko ye. Good. Yenya pa kwesi. Ata. Okodi na che kwesi say. Enti no wonder say o ka so pe mo kyere. Enyuti ena okofa maami a wanyini che no no. Ejabo ejaba eja enya ba betru na mpanyini nso se panyini nifia e wo se mmofra nyina mudue akannefoa no baako aduosia ensia na kyese oman Ghana nyina ye kwa akokoto santene na afi ye kwa koyi nia oba bedi enim free emfie empem edumienu ene akire aduonu baako mekirema 2020-2021 Oxford na ene no Kwayom television yabuba wurawura mu na ye free kwayom baaye no yaba beduru Kumasi Santase Zongo opposite wa eho ene ye ni akukudam adehye ye mpapanom ene wona wagye atom se obehwe ama omai kanko akonanim ewo aman yosem mo na ye ni opanyini baako nso ehia empanyini si kakum ye gene kokoenum ono wankasa bebo ne din na fe yewia ensem baako mienu miensa bia yebepisa no yede agu akwan mu ama eye Kwayom television ya pray ho enso akọ YouTube so into udru YouTube app no so a search engine type KWAYEM not the TV na so obo send there no videos ahodo ne de esewani na ensa okachire na mom kai se onyankropon ya asase ene awieye enti Fountains of Christian Power Ministry pokoase eho ne nei obia komisi nkramofo kra de buta ene jalavia ewuwura sumase ebama Prophet Archie ene won dinkita ho oje nyamema akosra yememo papa memo wakwaba Joso ebru na umbo mete sei I say kwaye na emude de atwe osono ene kratie bia na say umpo mo dene papa I say aduda kwa Father's excellency ayefo ehwe yo na udin ene bebia wo free midin de kitwa bi kakra bi frame kwabranse nchire dodoa na frame ho abuse nchire okay yeah asantima mu aturenche mu aboafo okay nadmo no me na medi meda no a medi boboy ena osono amanyoko no so no me ne chairman abedi akire that is the first vice chairman for Ashanti region chese untumi ni wa ena me wo aha chese wono no untumi na ne ho ode ne de na che me bo ne chidom well yes na kakra bi efriin efahin ene bewura politics adwuma bɛn na wo ye die ne si ya 7 producer bopitria mumi nso mna yamwa yo so obehwa edumre bi ya na 92 na Rollins wachi we na oye we ye domofo ye papa no ye domofo no ne UP4 no de na se fata se e wasi tete papa no anamon so enti na akoye se Rollins wo ye be ma dodo enti e wasi ye organize ye ho na yeso akire se asanteman ye na nanom konji asanteman enti e wo se yeso yetimi bibi ye she na nanom anan enti sa wo hwa 96 no ne ade no ye tamana tafo pankro no ne ye nyina ye chairman sabosu na wo no ye rally and this fa kofa matchumen no ne ade
Yes, no, yentiasi. Mranti ofi. Yes, we can ye hu boom. Ye TB to say action troopers. Yes, I TB to say Maxwell Boys wa boabo. I feel the nipa na ba. And yanti is me alaja kwesi boa Dr. Kwame Amakotofo. Any binu Mr. Free or not on electricals ewo Kejitia any others. Yina kambu mu na ti Young Elephant. Na mpanimfo so taye chipa ti obi ti se Nana Dua Sabre Nana Semensa no nyina no mutaye chi because that time no o to ba bia na ndisi for the match for aba be fa ballot box no na at the end of the day 2 year case close they declare this one winning no one winning na enye siewi etina chese wo se so kire se yeso ye kon agi asanteman eno ni ekwan ya fa so a edibewura politics muti yakun Kundi Makun na Amama Kai 2012 and 2016 the banner of His Excellency the President of the Republic of this nation Ghana or say the battle is lost. Afi backgrounds no any featuring no DNA is it must win or bibi kakre bi betime pusi yo especially a campaign there campaign of form and you how you can testify nanado ba medina sa nantia ne aprobo aye de ne boy hu nipa ebu faso enra ye free tepa ebe nyina hu ni ye free ye ba ye besin call Hello FM hu nipa ne bu faso. It tells you something is going to happen, and it will happen and happen massively because His Excellency Adodankwa Akufo-Addo message na no de mayen anase adesrede na osira santeman kumasiman se efie na etwa mu no yetuma ne bum na efie aduonu inde 2020 the entuma no boom let's say boom balance exactly when your sound system bo friend boomerak and a boom na say come the one now yim kura wo so sabi ne pese yeto enti sisi a change slogan no when we bia beka ho 4 more for Nana 4 more to do more for MPP to stay more yeah so na almost 8 good months in Ashanti region per se and sembi ni nam from I think say yenya we die na wasan so ye nadmo panyini yi ye bisa wo kakra bi ya kwan ho nsem no ase ayese ejane so na edum ejane so na edum bibi tachiri ana ebeye sa ma ejana so yo se osha wanka so be dia dance ye hwe mpata mu ni bia bia wotie ohun akwan kwa ekoso good na mpembebre no se metise nkrofo bi na yakwan ya lo and behold yana I don't fall them because omunim say His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ni MPP for ama ya there is no government obeye asumesi ono why say bolaka yes why say bolaka udi na nimu aye hu udi na chi aye hu ohu de memma me ka say why bolaka ni say on se bolaka why say timaka tima efa loader on se udi na chi ya udi na chi betime yegos udi na nim so betime twa force good enti ni nchirase ye mochire na okan ni nchirase na mechire we atamos ekodi na nim nya mochire na de ne koye good yenia pa kwesi ata okodi na chi esi say enti no wonder say o ka so ope mochire enyuti eno kofa maami a wanyini che no say what you say say Nana Akufo-Addo wanyini nti odusu mobusia say be abrantie de ma o just say flags na dikutae say what you say enti one of the nasam de yenka na de meka akusie ni say ye wo yenuanum bi e wo ba bia omo so mo ko independent na kwayim de ekọ babia ekọ babia na se kwaye ekọ babia de na kire se ukọ ofa ayi swame min sulokura na wona omo to aba wo swame asimesi bola ka begina timaka begina ho
say waya abawa route kwan after say o kan no parliament say waya abawa route kwan no e dey na abawa route kwan no eyeye nye no echi no mo se bayi honorable chairman sabusu onya kwan ene kokohwe abawa route kwan how is it asphatic so what you say na mugina say akwa bi say chairman sabusu leadership of parliament de onu no ntima anya no ufisa kwahwe ababi betima ye obi antumi nye kobe kwai de Joe Wise ntima anya no ufisa obi betima ye obi ntumi nye enu nti ena me tu ye nuanomfo say mamonye enum ho me ne obi di nkomo nam si maza nsema okekan di nka Jesus wo ho pa na nka yebu an kumfu anka bokwa ho wo se me adam nye Kristo ni nam si na se nsema wo kan di eche se wo ho anka sa na beye asi etwa munti na wo kasa wo ta se ade a Chairman Sabunsu Joe Wise Mama Pat nipa no dudu ona no antimi anye no there is no way obi betimi aye wa bra na ban so esa wo power enunti ena mefa akonya na masre minuanom electorate ne eto aba no obi si Joe Wise nyahwe wa nyahwe na DC na mo ne to na sikaba ne sem no wono de na waye nanka me bisa wo sasem no ya kan sasem no almost 20 years ni assembly member nyekwan DC nyekwan member of parliament nyekwan president tie esanse on many yentino yentimi mpushe no ade a oman yi ye bon dawuro pa kan ho asem pa e ka kobedi ho nsem uduru ho no mepese otoa so wo kakra bi ma. I'm Christian Oswentry, the Special Assistant to the Chief Executive Officer of Maslow Ghana, Insurance Constituency, income member of Parliament. Keep watching Kwayim TV. Keep watching Kwayim Television. Keep watching Kwayim Television. Keep watching Kwayim TV. Kwayim TV. Kwayim Television. No any Kwayim Television. During the COVID time, no, everybody turns around to Kwayim. Ekope ahama, eba betiti, anwa dudu. Enti ahodi ni nyina no wo Kwayim. So everybody should keep watching Kwayim TV. That is where our strength and our energy will come from. I am Pamidine Steve Amoa. Mena mi jina we share so me CEO Maslok. Nti TV pa de eno ane Kwayim Television. Kwayim Television and subscribe.